Kublaya pibro ki perlok ki was nyau sup wo up yigi kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi wa yap uwi we mynsoo joor uwi wati Mooyong percaan ha West Khasi Hills District hawa kamte uyi u ute wa yap we uwa chong wasa hewan te ton ab yagani ga kubor hadu wakut khnang wayo tip iye wasakhet te chwa wos dang ichagi kubor ladam pu emu depi subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we em hai tu khnang wayo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te ton dang ichagi kubor ha iwi ni ijia was nyau si iwa de jia ha West Khasi Hills District nin imate ka khat phra tarik ubna wa phra ar haja ar pau ar hei wada uwi wati Mooyong da do u yai mansin wa corridor Yong o kat wasa uwi wanda mynsoo joor u weidang imansin u hei ma wei kat kam ki khubor wada yo iti ijia da jia I hapo iwi I Krem Mooyong iwa haka chnong urak ka wahap hapo ka Shalang Police Station ka West Khasi Hills District Nei liang ki pulit ka West Khasi Hills District da pentip ki wada yi wo sa ye kiti ki angut na po kati ka Krem Mooyong hajrong ini ijia was nyau si nei liang UNDC ka khar kuta da ong u wa ka liang percha man ipo da ujor ko wa ki wati Mooyong percaan tang wa ka sorkar won da kantai ko ye ni tang wa ini ijia da sakhi iye wa sakhet we ye walen ka sorkar wa ki wati Mooyong ya uwayap da tip pertu ya ukam ulipen ro sangma uwalip hausos nem irta weito uwachong wasa hakachnong uguri ka wahap hapo ka kharkuta police station kat waya uwa mynsoo wanda tip pertu ya ukam uhendit momin uwalip haulis nem irta uwachong wasa hakachnong uguri hi